R.Lalngaihdama R.Lalram engale si malsomite in kara ni somni pani marsang hazako somko palikan PHC Lungsena apianga Lungsena kosain asailian ani naupang thoi thei takni in nule pa thu nilngai lo ani kum sang ni pariat khan HSLC pasin sang ni som pathum khan BA apas chuaka apas chua vele hian beautician na thok turin kum ni chung a training ani atet lai tangin zai ngai na mi ni in TKP program ate bial program le ABC inkom puya te pathian fakin alo zai ve to thin ani kum sang ni som paruk atang khan Bangalore ate Pune ate Delhi ate beautician na thokin phailama ain lo kwal tana kum sang ni som ni pakhat atang khan Bangalore level road MC area 1 sense a anghet turin beautician company athok tan ve ani athona Bangalore Mizo Christian Fellowship program anei apiangin zai turin an som ve thina BMCF hian athei ang tokin ain mang ve thin ani kum sang ni som ni pani July tangvel khan in social na neu nei tanin September a phachuan ataksa achaw do le a Bangalore athei ang in kolin hun amang chawa nima selazia omlam apan thei tak lo awang le chung le khat leina nai han boi puya damdoi invela han omsil tu tur anei lo wangin atan phaya omreng thei ani talova October ni som pakwa thatop lama chawto takin Mizorama alo thlok ho a eizola kar khatvel check upin hun amang le a chuta chuan tisenwar atlak samwang ani ti doktor ten an sila hei ba ka hian nadang fun bol taksa na them thum te anei boka zia omlam apan thei chung lo wangin anu le pa omna lunglei zotlanga lak phei ni in tisenwar atlak samin zia omlam pan ma sela anat nadang awangin ataksa achaklo zo zela hun engin mochen zotlang anu le pa pula enkol ani ni som pakhat December sang ni som pani Sunday atang khan anna zualin mani po in sa seng thei thei lovin na omtana ni som pali December sang ni som ni pani khan Christian Hospital serkon lunglei emergency wata da lu ni in thluaka kosik tuilut bagin biak thei lovin aum zum ta ani Dr. Leonard Sten thei to chu ma se ni som panga December zandar som khan anat na tur lovin chatuan ram min pan sanda ani khi cán đọc xem lúc mà thủng hàng đủ thì đầu tàu nó mua cô lại lâu ông sự lá quen nó đủ đến đầu tám nó mua Lâu loa em em
ngai dâu ta chu nu hian em tin sinh nung chia đi mô đến lâu chua khóa hát say so mutu da mar tu da ko le min som ni ta kan mo le kata kan tiang kali ang kala mo mana Sim cha zo hana zia bung som par sang som tum patum heng tu hi in de na ka soi to hi ge ma hian in khomon na turin khobela hian shom in inom chi ni ma sela khamwang tin om ro kin khobel kangam da ati a khobela hian shom in inom chi ati hian khobela kanom chung hian kan om rei le kan khiam rei don mai ti te pon hian alanga na te lo thenga nan na mangan chi sang ten min ta buak thina kan om ke khobela kan om chung hian har sana tam taken min sim boy thina ni amai ro chu har sana kurthu ber kan om lai to in min kan san lo kan ne na yom reng thina bin bai tu pathian kan har sana te min share pui tu Our beloved Caleb, he used to spend his time here with us in SOLON. We miss him a lot. So we are doing condolence service now. All his colleagues, this is our ma'am, owner of the salon, Deborah, Kavita, Selina, Esther, Nini, Bhumika, and our manager Loon. So we are having a small prayers. We miss you, Caleb. We miss you, Caleb. May your soul rest in peace. Then we will always remember you, and then let's pray for his family to stay strong in this bad time. Yeah. I want to say some few words about Caleb. Caleb, he's been working for us for quite some time, I think. And yeah, last night I think Vijay had informed me. Vijay is not here. He's in Mudigere. So yeah, just one second. Even I can. He was not there. That's why I tried to text you, but might be you will be alone. Like that's how we'll take it. That's why I just texted boss. So Vijay told me I was very upset. Because all our staff is like a family, and especially Caleb is being with us and COVID through our bad times. Also, he's been struggling with us and looking after us a lot. Like he's like a part of a family, like a brother. So
feel so bad. And last when I met him was in the salon, and Vijay just told me that he is leaving, and I asked him, "You're coming back, right?" So he said, "I don't know. I'm doing my treatment. The medicines are not working here. I'm doing my treatment over there." But then I asked, "But I'm coming back, right?" He said, "I don't know. I don't know. Maybe he knew he was not feeling well or what, but yeah. So we really miss him. I'm sure he's in better."
lalpa ki te su ne ngat lang an thawarin ti an chong chong ya kan bu angin Vuina lalpa kan pathian kan rong bol pui kan unau pa tangwal Lalngaihdama chu yang chunga chol turin kan lo tha diam ve le ta e troi thei taksa hi troi thei lovin kai theina lom do na yi ti min ti amangin min tiam na chu kaning ha na le kan thamon na ani he than thu tak ne tu lali suak krista wangin ani po he than atang he na thole do na ni ti kan tia ta wangin lom thu kan khila che Vuina he na kal san tak a chung te zong song le Vuina ama tha tu te local khom te thilunga hian I thamon na mak takin min thamon na ti ni khongai na kan lom ti le Isua krista mingin chung chu kan lom ti la che amen. Puan số zong kha ein chung khurtan hian samuan tu
an kon ko mu tu lalpa an nun tiang tu ani tu ra ifakla kan puan so te malmi som sak kan du e lalpa i thua chuan e khovel hi acha ve so pi na boral me kani ti in min fin lalpa he khovel le adu te a boral rola kan boral ve turin khomai da hun tha min pe khi lalpa mang thiam turin kan ril ru le ngai tu te nang ma lama min khoi saka kan zawai hian thrau thiang hima kan hena thuram soi thar le miron po hat turin kan lalpa iswa krista angin kan ron di le